Hay que mucho día en Bucaramanga, la verdad que es una ciudad tan bonita que vienen tantas nacionalidades como venezolanos, colombianos, etcétera, pero mejor vamos a una serie de Snoopy junto con Batube para ver si se me quita la desesperación. See vamos.memexor.amigo DC10_Ev official. Ồ, một chốc nhóm mình trong chầm nai prak pram san peso សម្រាប់ Intercom ទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនសម្រាប់អ៊ីនធឺណិតខ្ញុំមិនជឿសោះ